sam Ivan Dovin, dobrodošli u novu epizodu tutoriala. Dakle, danas ćemo učiti kako napraviti front lever. Front lever je gimnastički element za koje su najpotrebniji mišići, dakle latissimus dorsi, trbušni mišići i donja leđa. Dakle, prva pozicija se zove tak front lever. Kod te pozicije je bitno da su ruke ravno i da je guzica ovako. Sljedeća pozicija, znači ako ovo možete držati jednu minutu, onda pređite na advanced tak. Kod ove pozicije je tako najbitnija retrakcija, odnosno da podvučete ramena. Znači razlika između tak i advanced tak. Ako možete držati tak 1,5 minute, onda pređite na straddle half. Ta pozicija je meni najviše zapravo pomogla da dođem do full front levera. Jednom držite 15 sekundi, kad možete 15 sekundi držati, onda priđite na straddle. Možete isto držati jedno 15 sekundi i onda pređite na full. Kao što ste pogledali na ovaj epizod tutoriala. Sretno! Can't you